Ebusia meda wase na mamu akwa babiem e de abaji H report so na ene mede wotu fa ewramu e wo Krobo na Krobo na enrada eye honorable MC eye honorable Yakubu ebo modern ene na pamfo ene omofa omoka hwi no mkopie mu e wo Krobo a chese ye ka Krobo dia menim se edin ba kope ena ya eta eba yetirimu ye pa na yennim kura no yenim se Krobo dia eye Lt.General Afrifa Afrifa de onya ka Krobo a na de Afrifa ka ho na ever since honorable Yakubu omampanyini ebo ni din sebe Asante Mampong municipal ometrem na on steer the affairs of the municipality no ene opani ba adwuma de wahya ase a wo ye ne ade a enti ebusua ekoba se opani tenase no hu se da bi ese otimi ewem Krobo na okochia Lt.General Afrifa ne ho kani preoccupy sanse ma me no ote ase ne ho odin pa etiesi otimi ede odo ekobo odo so na okosra ye ma me nti honorable egada na pamfo na ebusua omukowura mu achese ene wohwe mfonyini a etwa gudi a enya asem keto akra omode odo ekobo odo so achese na anigye enye asem keto akra ebusua yenko ne ehwese de ne masifa ekoye na yewi a images kakra ye peke ye no so no yemfa emawo na watimi ache wadwene e wo comment section honom